Warize se? Yes, narize. What is kissing? Is like sucking, hacking, hacking, searching, touching. Amazina bakwita ngo iki? Simbizi. Simbizi. Ubushize umuvandimwe wanjye twaolenga yakubajije ikibazo. Ngiye kubwira amagambo urasubiramo. Yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. Niyo ntihagera simbizi. Dumiwe. Ngwiki. Niyo ntihagera simbizi ko nabamfashe se. Dumiwe. Sinimba warisubiyeho ku gisubizo uri butange. Yarakubajije ati yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. Igisubiremo wihuta. Nta wamboshye. None se simbizi waba warize? Narize. Wize he? Imwanza. What is kissing? Ni kumwero w'amasaka. Ni kumwero w'amasaka igihe cyose amasaka bari hari cyo kunywa gihara abantu bose badamaraye. Kabaye. Tuzi ko umuntu utuye i Kigali bamwita umunyakigali. Yego. Utuye Cyangugu bakamwita umunyacyangugu. Yes. Hanyuma se umuntu utuye induba bamwita ngo iki wewe? Umunyagituba. Umunyagituba. What is kissing? What is? What is kissing? I kiss a woman or a baby. I kiss a woman or a baby. Hey, what's up guys? Ngira nkubwire ko nitwa Nige na Abdel Malik cyangwa Malik Entertainer. Tugiye kujya tubana mu street quiz yo mu Rwanda. Ngira ngushishikarize gukora subscribe, ukore like kuri iyo nzegera notification zagize ubona mu gihe cyose tukuploadinze ni video. Ikindi cyanyuma duhe comment yaba nziza yaba mbi turazikeneye cyane. Stay tuned guys. Bakwita ndese? Yo nambaje Alfonsine. Alfonsine warize? Yego. Wize he? Epi urunana. Aho ni he urunana? Mugashara. Mugashara. Nese nkubaje what is kissing wasubije? Oya. Andi warize? Nago nyizi. Nago nyizi. Ariko wambwiye ko wize? Bango iti. Okay, reka noneho duhindure. 5 guteranyaho 5 gukuramo 10 gukuba 0 ni kangahe? 5 guteranya 5 gukuramo 10 gukuba 0 ni kangahe? 5 guteranyaho ni 0. Urumva ari byo? 5 guteranyaho 5 gukuramo 10 gukuba 0 ni 0. Ku gisubizo cyawe urumva uri seriye ni 0. Okay. Hanyuma abantu babi Kigali babita abanyakigali. Ababa Cyangugu babita ngo iki? Abanyacyangugu. Noneho abantu baba induba? Abanyenduba. Urumva ari byo? Umunyenduba. Njye ndumva atari byo na munyenduba. Abanyenduba. Subiramo neza igisubizo no cyanyuma. Urumva ari babita ba? Abanyenduba. Urakoze cyane. Amazina yitwa nde? Zekironge Manuel. Manuel warize se? Yes, narize. What is kissing? Is like sucking, hacking, hacking, searching, touching. Manuel. 5 uteranyijeho 5 ukuyemo 10 ugakuba 0 ni kangahe? Ni 0. Nese umuntu tuzi ko umuntu utuye i Kigali bamwita umunyakigali. Yego. Utuye Cyangugu bakamwita umunyacyangugu. Yes. Hanyuma se umuntu utuye induba bamwita ngo iki wewe? Umunyagituba. Umunyagituba. Amazina bakwita ngo iki? Simbizi. Simbizi. Ubushize umuvandimwe wanjye twaolenga yakubajije ikibazo. Ngiye kubwira amagambo urasubiramo. Yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. Niyo ntihagera simbizi. Dumiwe. Ngwiki. Niyo ntihagera simbizi ko nabamfashe se. Dumiwe. Sinimba warisubiyeho ku gisubizo uri butange. Yarakubajije ati yemwe mwabagabo mwe aho bahababoheye. Igisubiremo wihuta. Nta wamboshye. None se simbizi waba warize? Narize. Wize he? Imwanza. What is kissing? Ni kumwero w'amasaka. Ni kumwero w'amasaka igihe cyose amasaka bari hari cyo kunywa gihara abantu bose badamaraye. Kabaye. Ngo iki? Cyagiye cyo kumwero w'amasaka igihe abantu bose baba badamaraye. Ngongera usubiremo what is kissing? Ni kumwero w'amasaka
igihe amarwa bahari igihe amarwa bahari amasaka yose ahari nta kibazo abantu bose badamaraye. Nicyo gisobanuro cya kissing. Ambo none se simbizi ufashe umubare 5 umubare 5 ukongeraho undi 5 ugakuramo 10 ugakuba 0 igisubizo cyaba ari kangahe? 215. Ngo iki? 215. Ongera utekereze neza unsubize. 5 guteranyaho 5 gukuramo 10 gukuba 0 igisubizo ni nabishoje 215. Okay. None se simbizi abantu baba i Kigali tuzi ko babita abanyakigali niko byumva wowe? Njye numva abanyakigali ariko se simbizi nose nk'ababihuye bo babita ngo iki? None se abantu baba i Cyangugu babita ngo iki? Ubwo twaba kwa Nyacyangugu. Aha, hanyuma abantu babinduba? Sibwo nubuhe murengera? Abantu babinduba babita ngo iki? Ntabwo mbaza abantu bansimazi. Induba ntago hazi? Ntabwo njya mpumva nuko masimazi. Urugero nka hano i Butare. Abantu baho babita abanyabutare. Abanyabutare? Abantu babita abanyabutare. Noneho ababinduba babita ngo iki? Ubwo n'abanyenduba nyine. Nabaki? Abanyenduba. N'abanyenduba? Ubwo n'abanyenduba. Urakoze cyane kutuganiriza. Ntari biri mu musaza. Amazina mwitwa bande? Masengesho Bibiane. Masengesho Bibiane warize? Narize. Aha, what is kissing? Example of kissing. Mother kissing of children. Mother kissing of children. Mother kissing of children. Ni ibyo ngibyo gusa? Oui. Ongera ugerageze rimwe. What is kissing? Ubu nyine kissing uyisubize neza nyine uko byumva cyangwa uko wabyize. Mother kissing of children. Aha, ikindi? People kissing in our materials of example the people kissing in obude. In obude. People kissing mu bude of materials. Okay, reka dukomeze. Hanyuma ikindi kibazo. Oui. 5 duteranyijeho 5 dukubye 10. 5 duteranyijeho 5 dukuyemo 10 tugakuba 0. Iko 0. Urumva ari byo? Bingana na 0. Okay. Hanyuma abantu babi Kigali tuzi ko babita abanyakigali. Nibyo? Ni abanyakigali. Aha, abantu baba i Cyangugu bakabita Abanyacyangugu. Hanyuma ababinduba Abita abanyanduba. ngo iki? Abanyanduba. Urumva ari byo neza? Nduba. Abanyenduba. Okay, urakoze Bibiane kuganira natwe. Bakwita gute msasa? Banyita Muhirwa Regis. Alexi, warize se? Narize. Wize he? Kigo cyitwa Munyinya. Nese ngubajije ngo what is kissing wabisubiza gute? What is kissing ndumva ari nko kubera iki nyine basomana. Okay, none reka usubiramo what is kissing nakubajije. What is kissing? What is kissing ndumva ari nk'impamvu nyine basomana. Iyo niyo mpamvu. Nicyo gisubizo cyawe? Ndumva icyo gisubizo. Tuvuge ndi umwarimu wowe uri mu ntebe y'ishuri. What is kissing? Nyine nabisubiza uko mbyumva jewe. Bisubize nyine what is kissing? Ni ukubera iki basomana. Neza urumva icyo cyo gisubizo? Ndumva ari cyo gisubizo kindi mu mutwe. Okay, none se umuntu akubajije ngo 5 guteranyaho 5 gukuramo 10 ugakuba 0. Urumva igisubizo cyaba ari kangahe? 5 gukuramo 5 uteranyijeho 5 gukuba 0. 5 guteranyaho 5 gukuramo 10 gukuba 0. Igisubizo ni iki? Ko numva bisaba kubanza gutekerezaho gatora. Nese bambwiye ko wize? Ariko nyine numva n'imibare myinshi bisaba kubanza gutekerezaho ukuntu nyine nk'akanya gato. Ntacyo boye nk'umuntu uri intellectuel wize bisubize 5 guteranyaho 5 gukuramo 10 gukuba 0. Igisubizo ni iki? Gikuje hafi. Ndumva ari 0. Urumva ari 0? 0. Seriye? Seriye neza. Okay, none se Alexi. Karame. Abantu baba i Kigali tuzi ko babita abanyakigali. Siko bizi wowe? Cyane. Ababi Cyangugu bakabita ngo iki? Abanyacyangugu. Noneho ababinduba? Ubwo ni abanyanduba. Ngo iki?
Abanyanduba. N'abanyanduba niko ni neza ngera tekereze neza. Abantu babinduba bita Abanyanduba. Are you sure? Neza cyane. Sawa urakoze mwa. Bakwita gute musaza? Nitwa Siborugira Zefire. Zefire warize se? Narize nize kera ariko narize. Bimwe narabyibagiwe ariko bimwe ndacyabyibuka. Wize hese? Bo primaire nayize Irunyinya bwo ne muri Gisagara ubu ni mu murenge wa Mukindo. Okay, noneho what is kissing? What is kissing? I kiss a woman or a baby. I kiss a woman or a baby. Kangubaze yindi nshuro. What is kissing? Ashaka ariko wambaza mu Gifaransa kuko nibura nicyo nizemo nize kera. Urabibona? No kuvanga Igifaransa n'icyongereza ndumva abantu bitandukaniye. Kissing ntago uri kumbe cyari cyo. Kissing ndakizi. To kiss no gusoma. No gusoma. Gusoma umuntu. Okay, noneho umuntu aguhaye ikibazo cy'imibare kivuga kigira kiti ugafata 5 ugateranya kandi 5 ugakuramo 10 none ugahita ukuba 0. Igisubizo urumva cyaba ari kangahe? Cyaba ari 0. Urumva ari byose? Ndisiri neza. Sha ndumva atari byo. Ongera utekereze neza tubwire. Ni 0. Ni 0 riseri? Ndisiri nzi n'impamvu yabyo. Impamvu ni iyi? Nuko mubare wose yukubya na 0 biba 0. Okay, uri umuhanga kabisa. Hanyuma abantu baba i Kigali babita abanyakigali. Sasa ndashaka kumbwira abantu baba i Cyangugu babita ngo iki? Abanyacyangugu. Noneho ababinduba? Abanyenduba. Abanyeki? Abanyenduba. Urumva ari byo? Ese abanyenduba nyine. Bwa nyuma ngende kumva atari ibyo abantu babinduba babita gute? Babita abanyenduba nyine abantu batinduba. Urakoze cyane ndumva wabikoze. Yo guys, ndagira ngo mfate umwanya nshimira abantu bose mwarebye video kuva ku isegonda rya mbere kugera ku isegonda rya nyuma mwakoze cyane ngira ngo mwabonye ko bishimishije. Noneho n'umwanya kugira ngo tubasubize ibibazo twari twabajije tanga ibisubizo byabyo. Icya mbere nayo nabajije ngo what is kissing? Kandi kissing nange murabizi gira ibisubizo byinshi ibyo murabizi kabisa. Tujye ku cya kabiri cyabazaga ngo ufashe umubare 5 ugateranyaho undi 5 ugakuramo 10 ugakuba 0. Murabizi abantu mwese mwize mate igisubizo ni 0 nyine umubare wose ukubye neza utinduka 0. Icya gatatu twari twabajije ngo twavuze ko abantu babi Kigali bita abanyakigali ababi Cyangugu bakabita abanyacyangugu then ababinduba igisubizo nuko babita abanyenduba. Murakoze cyane.